Ginuyaing kanakong sulo at kaligtasan, ninuing kanakong pitakutan, king panganib ing Ginu ingatan ako, ninu ing pitakutan ko. O Gino, pakiramdaman mo ing kekang awos ko. Malunos ka at pakibatan mo ko, ngamong sumabi, meka Kenny, panintunan mo ko. Ngakong mekibat, burira kang akit Ginu, lupa mo eme papampan kako, king kamwa mo, emo palakwan, ining kekang alipan, ika ing kakong kasaupan, emo kasalalakwan o paburenman, o Diyos akakong kaligtasan. Iti yaing paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Ginu, keting kasalukuyan na panahon. Manalig ka king Ginu, emo pay naning lubmo, at ekatatakot, huwa manalig ka king Ginu. Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Karintao, Pilipos. Kapatad, kayo sana sasawang makyapos kanako. Binyemi na ing mayap ay alimbawa kaya kayo. Payumasdan nyo la ring makyapos na kaniti. Sinabi ko ng maralas kaya kayo, at ngeni ipapatangis kong ulitan. Dakal na ring mabibye ang timong kalabana ning krus ng Kristo. Deti pawalang ang papunta king impyerno. Uling karelang at yan, yang gagawan dang Diyos do. Pag maragulda pa, itang sukat da sanang pikarini. Imbukod mong maulag a karela, ilaring yayaliwang bagi, keteking yato. Dapat para kaya katamo, intune tamong balen, ya imbanwa, manibadyak imbanwa, impaninayan tamong talapagligtas. Ingino tamong Hesu Kristo. Alila na la rin katawan tamong mabud at malalaso, gawa na lang kalupa na, ning katawa na, amaslag king ligaya. At iti gawa na king kapamilatana mo rin, itang upaya agagamitan na, bana lang sakupan, di sablang bagay. Uli na nita, kapatid ko, at kakaluguran, at tutukong pakamalan, at buri ko ng buring akit, makanyan kayong sukat manatiling matatag, kim pamibiyayong makayabi king Gino. Ikayo rin tula ko at pagmaragul. Ing amano ning Gino. Salamat kin Diyos. Parangalantaya po ing maya pabalita.
magsalita na ka, magsalita na ka, alipan mo makiramdam niya. Ligaya't kapurihan ikaw, Kristo Jesus, aking ligaya't kapurihan ikaw, ligaya't kapurihan ikaw. Inginu manatiliya kaya kayo. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. I Jesus ti kine i Pedro, i Juan at i Santiago, minukyat laking bundok ban manalangin. Kabang manalangin ni Jesus, may naliwa ya aske ing lupa na at meging makasilo anting kildap ing imala na. Kabudabud lintola ka rin ding adwa ka tao, makipagsalita la kaya. Deti, ilapin di Moises at Elias, amaslag king ligayang sisikat karela. Ing pisasabyanda ilang atlo, tungkol king paglako, amalapit na ng dikilan karin Jerusalem. Ngeni i Pedro ang ponding kayabe na, mitutundo lang emunano, dapot lebanan da ing tundo, at atangalanda ing kaligaya ng Jesus, ang ponding adwa kataong kayabe na. Inyang deting adwa umera ning lakwan ni Jesus. I Pedro nga nang migsalita kaya, Maestro, masanting ingketi tana mo, gawa kaming atlong torda, metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. King kamatutwanan ena, atalus itang keyang sasabian. Kabang sasabian ng Pedro iti, lintoya ing biga at tinakap karela, at inyang mibusala king biga ring alagad, tiblano ning takot. Ating meto nga siwala may ramdam niya ibat king biga nga na, itiya ing kanakong anak, akanakong pinili, makiramdam ko kaya. Kabut tinok nang niyang migsalita ing siwala, ikit dering alagad di Jesus, yanamong dili na. Ding alagad elamig salita tungkol kaniti, at alalang belitanan ninuman, kanitang panahon nita, ketang ikitda. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Pasibayo po, mayap bak po kay kayungan. Good morning! Magigrit tala po rin kasiping tamong maya paabak. Ot de nga liwalo pa noong Biyernes Santo lupa. Pasibayo po with a smile, pakigrit tala rin kasiping tamong good morning. Tamo kanu alingad na ing panahon tamo ngening kasalukuyan makapadurot tita ng teknolohiya at gadgets. Ing maraguldang impluensya kaya katamo ding online games, lalo na kareng kaya na kanyeni, at agyang kareng makatwa, ya ing metong kareng maralas pisasabyan. Maralas pati keng pamakipagsalita da kareng aliwa, akit mo ing impluensya da reting bage areti. Nepo. Baluyo po ating kami pong kakaluguran kay ni King San Fernando at niya pong anak. Grade 6 niya po, itang anak na. Pota pong mikikit kami at luluwal kami, panyenang tatal na napining cellphone na. Panyenang tatal na napining, potang kasakemiking sakenda, tatal na ning cellphone na. At niya pong minsan, may curious ko po na anong gagawa na. Nang kaya sabi ko, Bernice nga ko, anong nilalaro mo nga ko? Ot ka, bira-bira po, babaya, mamyalong niyang baril-barilan. Sabi ko, ba nga ko, iba na yung mga bata ngayon nga ko,
nagle-level up na nga ako. And I think of the vocabulary of online gaming world, which we use in our day-to-day conversation, is the term level up. In gaming, when one levels up, the character experiences some sort of a progression. In character kang piyalong, susulong niya, mitatas siya, mag-level up niya. Eka magdatun king metong mong level, one needs to level up. Level up is to increase something in order to remove a disparity. Atin kang baywan at idagdag, dapat atin kang ilako at gulutan. Mitatas at susulong. Undeniably, we too use this term when we speak to others. Level up. Maralas ka rin taong akakayabe tamo at akakasabi tamo, usung atin tamong ikit masanting at manayon karela, tambing tamong sasabyan karela, mag-level up ka naman. Pakilawe yo po rin kasiping yung matundo pa. Pagisabi yo po karela, mag-level up ka naman. Makanyan mo naman ing amanong level up, gagamitan tayo po tang atin tamong buring alilan o kaya baywan ka rin gamit tamo. Kingkekatang sarili at kingkekatamong pibale-bale. My dear brothers and sisters, in today's gospel, we heard of two things. First, Jesus' transfiguration, ing pamanaliwa na aske ning ginutamong Hesukristo. And secondly, the voice of God expressing that Jesus as the beloved Son. Nga na ning biga ami buklat ating siwalang meramdam nga na oy ni ing anakong pakamalan makiramdam ko kayam. This scene of the transfiguration of Jesus is one can be seen as a level up for Jesus. But the transfiguration of Jesus comes from the willingness to be disfigured on the cross. Agyo ng lubasan ing sarili ng kadyosan at kaulan ing estado ning tao, ban iligtas ing tao so that humanity may find its way to level up. Ing Diyos sasabyana, eka mo ang gaken. Sumulong ka, agyo mo pang mitas. And so, the good news for us is this. Everyone has the ability to level up. Amen? Ikatamungan atin tamong kakayahan, meron tayong kakayahan na mag-level up. Ang bawat isa sa atin may kakayahan na makasulong king biye at ban kanita makapagbayo king biye tamo. Amen? Jesus teaches us that transfiguration can only happen when we are willing to be disfigured and to strip off what is not in accord to our mission and purpose in life. We are God's beloved, my dear brothers and sisters. Kaluguran na katamo ning Dios. At nano maning bagay maging balakid king panyulong tamo king luguday ni ning Dios kaya katamo makasadya tamo sanang gulutan at ilako. Ing balang metong kekatamo kalugurane ni nga pong Ginoo. Ing balang metong kekatamo pakamalane ni nga pong Ginoo. Dapot ning minsan ating maging sumbagal ban kanita ikatamo makasulong tamo king biyetamo. At oyta ing anyawara na ning Ginoo kekatamo. Na sana retang maging balakid ban kanita makasulong tamo king biyetamo. Sana tanggalan tala at ilako tala king biyetamo. Amen? Nung hanggangining kasalukuyan, atin ka pang askeng masungit, mag-level up na ka man. Magina ka sanang maganaka, kareng aliwa. Nung hanggangini, atin ka pang askeng kalupa na ning kasiping mong baleng marites, mag-level up na ka man. Magina ka sanang tagadala, ning mayap abalita, kareng aliwang tao.
Nung hanggang yatin ka pang askeng alibyasang lugod ka rin kakaluguran mo king biye, panahon na, ban mag-level up na kaman at iparanas karela ing lugod at daranasan mo king Diyos. Amen? Kaluguran kong kapatad, mapilan lamong alimbawa, Denny, ban akwa tayang ayapusan ng Ginong Jesus king kayang pamaging pakamala ng anak ng Diyos. In this second Sunday of Lent, and the transfiguration of Jesus, God gives us a perfect example of leveling up. My dear brothers and sisters, we too can experience this kind of transfiguration of Jesus in our lives. We too can also level up our own lives. Ing Diyos agkata nakatamong i-level up ing biyetamo. Baywan at alilan ing kekatamong akasanayan apulay ning biyetamo. Detang mga santing nga dapat anong nukarin ela makakayap kekatamo ilakola at baywan lasana. Iting Domingo masala ning papakit ning Diyos kekatamo ing karapat dapat tamong mayawos, beloved sons and daughters ni nga pong Ginoo. Pagkilawe yo po rin kasiping yung may nip na. Pagkisabi yo po karela, you are God's beloved. Kabang susulungan tayo ing kekatamong biye, balo tamo na ing lugod na, iyang manyadsad kekatamo ka ring amon ning biye for us to level up. To end, we heard in our gospel how the voice from heaven said, "This is my beloved Son, listen to Him." Oy ni ing anak kong pakamalan, makiramdam kayo kaya. Imagining God the Father as ne ka-proud king kayang anak, Jesus. As ne katulang-katula kaya, pauli na ning kayang katapatan king kayang kasuywan. King kayang misyon keti king yato. Inyapin dimdam tamo nung makanano ne inaus. This is my beloved. My dear brothers and sisters, we too can be a beloved sons and daughters. We too can become a great example of being a beloved to others. Makanano, kapamilatana ning pamag-level up tamo king kekatamong pamibiye-biye. Amen? My dear brothers and sisters, this is the good news to all of us today. God invites us to level up the way of our lives. As we journey in this life, let us always be confirmed in the reality that God is so proud of you because He loves you. King biyetamo, madalas dakal la ring taong proud kay katamo, paulid na rin kay katamong tagumpe, king biye. Murin, madalas sustumpi pagalantayang meto nga bage, dapat etamo meging matagumpe, panamdaman tamo ing alatamong kwenta at saysay karing aliwa. Dapat, my dear brothers and sisters, God is not like that. Whether you fail or succeed, God is so proud of you simply because He loves you. Anapin nitang meto nga pari, ang taong nagmamahal katulad ng Diyos, hindi niya kailangan ng pruweba para ipagmalaki ka. Yung katotohanan na mahal ka niya ay sapat na. Oy niing masalang ikitamo king pamanaliwa na aske Kristo. Ustong balo mong luluguran da ka at ating lulugod ke ka, manaliwa tamo aske at magitamong masalabye at pangataw. Libutad da rin ke katamong kakulangan, libutad da rin ke katamong pamagkulang king Diyos at karing kapara tamong tao, ing Diyos, kaluguran na katamo, aldo ning biyetamo. God continuously saying to us, you are my beloved. Balo tamo, malagwa ing mag-level up. It entails sacrifices and a lot of changing our perspective in life. Lent
is an opportune time for us to strip off what blocks us from moving forward, to reevaluate ourselves of the things that hinders us from the claiming the love of God. And as we level up in this game called life, let us not lose sight of the finish line, not the cross, but life eternal with God. Amen? Kaluguran kong kapatad, ing balang metong kay katamo, maulagaya king Dios. At ing balang metong kay katamo, pakamalane ning Dios. Ing kutang, agawa tamo kayang maging tune pakamalana kaniting pinandit. Amen. Talakad tamo po ngeni para kimpami pasyag king kay katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ako, King Diyos, igpang mayupaya, linalang king bano ang pongyato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagdik ng upaya ng banala Espiritu, mibay kanno na Birhen Maria, dinasalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubiyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok, wananin Diyos, igpang mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, paano kung ka rin mabi ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan Katolika, king pamisamakding banal, king pangpatawad na rin kasalanan, king pangasubirang meding mete, at kimbiye alang angga. Amen. busan yung panimuna nakatamong Jesus, king matas sa bundok, anong nun nakataboring manalangin, kaya bena, karing balang panalangin ng ipakibata mo, Ginu, pasalan mo ing biyemi. Gino, pasalan mo imbiyeni. Baning kay katang Ginu, ibiene king kayang iglesia, ing metong nga masalang nga tagimpan, ning pamasen metong daring sablang balayan at kultura, ipanalangin taking Ginu. Gino, pasalan mo imbiyeni. Baning kay katang Ginu, ibiene ka ring pamuntok ding bansa, ing metong nga masalang tagimpan ning pamipabal katuliran at kapayapan king yato. Ipanalangin taking Ginu. Baning kay katang Ginu, ibiena ka ring mapagkalaman, gelingan at pibandyan, ing masalang tagimpan, ning pamirake, ring karelang kayatinan at lugot. Ipanalangin taking Ginu. Gino, pasalan mo imbiyeni. Baning kay katang Ginu, ibene ka ring kayanakan, ing meto nga masalang nga tagimpan, ning pamanyuyo at pamagtagumplaling mibayo kaniting yato. Ipanalangin taking Ginu. Gino, pasalan mo imbiyeni. Baning kaya katang Ginu, ibiene ka ring daralan kasakitan, ing masalang at tagimpan, ning pamikayagon, king karelang sakit, at kapigaganakan, karing king Ginu, amamusan king kayang krus. Ipanalangin taking Ginu. Gino, pasalan mo imbiyeni. Baning kaya katang Ginu, ibiene ka ring kaya katang komunidad Kristiyana, ing tagimpan ning pamikasan metong, pamanggalang at pamananggap, king metong at metong, ipanalangin taking Ginu. Gino, pasalan mo imbiyeni. Ngini adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginu. Gino, pasalan mo imbiyeni. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Mama ko, siping mi at mamantabi kay kami king lungkot at ligaya, kay kabaning dalan ming papunta kay ka at kingip pa, nginit kapilan man. Amen. Angin ko
pusong sisisi, magpakumbaba, kekang tanggapan, kekang patawaran. Aing durulukan, emu katulan, aing kekasan, emu tanggapan, aing di kalulu, aing di aina, kekang tanggapan, kekapat katulan. Tinapeliatu, alak ning kaladwa, pirasot ibona ning pagkalulu. Lawan mo ring puso, huli dalungkot, lawan ning matami, luwaning kasalanan. Salamat ipamu, salamat ikaw, lukuting anakmu, yan ang pamalan mi. Iyang katapatan, yang inuman mi, banalaman, yan ang pagkabi mi. Manalangin kayo kapatid baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos igpang mayupaing totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo itindaong karinggamat mo, king ikapuri at pong ikaligayan ning lagyuna, king ikasaplalata mo at ing mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, detingayin ayayampang mi, linisan da kami sana king sablang dungis ning kasalanan, at pabanalan da kami sana kaladuampong katawan, ikaming talasuyo mong magsadya, king pamagmasusimi karing misteryo ning kaligtasan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabiya ke kayo, At kaya ka antimuri, itasyula ring puso yo, makatas na laking Ginoo, pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabus, ing puryan ang pong pasalamatan da ka, kapilanman ang pong nukarinman. O Ginoo banalig pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pablasang kaibat ng pepamali, makapauna ing sarili ng kamatayan, karing alagad na, pepakilala na karela ing kaligayana, king banal mong bundok, ban antimo ing patutuan ning batas sampong ding propeta, itatagne king kapamilatan ning pamaylasana ing pamagkamit
ding sablaking ligaya na ning pangasubli ng mebye. Ulinita kagum ding mabilang-bilang anghel, makisan metong kamingan king pamimye kaligayan keka, at king metong mong siwala ngamingan pupuri. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos yang may upaya. Mipnuya imanwa, mipnuya iatu, ingge kaligaya. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Banal, banal yaing Ginoo, Diyos yang may upaya. Mipnuya imanwa, mipnuya iatu, ike kaligaya. Mapalagya indarata, ilagunan ilino. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos yang may upaya. Mipnuya imanwa, mipnuya iatu, ike kaligaya. Ikapin ing banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi itugtog ming espiritu mo, antimoing titipangambun, kareting ayin mi ban pabanalanala, at para kaya kami gawa na lang katawan ampong daya ning Ginoong Jesu-Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang loob dinawon ing Biena, king pamaylasan pong kamatayan na kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, dinwang ne ing tinape, piraso ne ing tinape at dinwang ne iti karing disipulo na ngana, punan niya iti, ikay ngan, at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo ng ngana, kunan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti iyeng kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong alananggang tipan, am mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Kang
kekang ligaya. Inyang ining gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayanan po ning pamanyobli ng mebye, daraon mi kaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing banal akapulungan mo ang makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, Ipasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, Diakono, lalong-lalo na, the Reverend Harold at Reverend Chan, ding religyoso at religyosa, at ding magpari at magmadre. Adan timurin ding banal, ding tapat asusuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mula at ding sablang miyang nabiyemi, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening nuana Birhen Maria Induring Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering apostol, ading sablang banal, amibiyebe kalugod-lugod keka, king keka banding panawon, apurian ampong apaligayan da ka sana, king kapamilatanang Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupaing tutu, kagumning banal Espiritu, Dios manggaman king alanangga. Abe-abe may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginutamo. Ikabos mo kami king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning pakalulom mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan,
kabang panayan ng pong pagsadyan ming panyatan ng mipnong ligaya, ning talapanghabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa igpami, ing Ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ng pong pisan metungan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Ing kapayapaning ginuman tabi sana kapilan man kaya kayungan. At keka antimurin. King masayang paralan kapatad, yagpang tayong waga ning kapayapan, king metong at metong, kapayapan po kaya katamongan. Kasalanan ni aku, pagkaluluan mo namin, pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos sa kasalanan yato, pagkaluluan mo kami, pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos sa amin, kasalanan niyato, ibemo kay kami ing kapayapaan, ibemo ing kapayapaan. Oy ning Ginotang Yesu Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamongan, tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws kingapunan ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat iyagas niya ang amano mo, kumayap na ako.
kanako tanaman no magkatas turukula tukuna kang aus kugeta malampat na kang panenayan muli na kami kenina muli na ka biblasan mo pamangan mo makasadyana malaus ka kayaryaning bayong bin hingilang tayrandak ka king puso mo magsalita ko kabanalan kapayapan at katuliran paramdam ko pakilala kita malambat na kang panenayan muli na kami kenina muli na ka biblasan mo pamangan mo makasadyana malaus ka kayaryaning bayong bin o ikalawen ming anak mo ginulot mi kasala kita emuna ko tuturing panganak mo metong kong alipan tanggapan mo malambat na kang panenayan muli na kami kenina muli na ka biblasan mo pamangan mo makasadyana malaus kaking kayaryaning bayong malambat na kang panenayan muli na kami kenina muli na ka biblasan mo pamangan mo makasadyana malaus kaking kayaryaning bayong O Ginoo, kaniting pamananggap mi karing maligaya mong misteryo, pigkapilitan ming minampang ganap a kapasalamatan keka. Ati kami paketiking karinaning luwa, biriyan mo na kaming mirampulayan king tulang bunga na ning kaligayan mo, itiyadbon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Luklo kayo po saguli para karining announcement. So metong po karing dindam tamo yapining level up. Big level up tana po. Level up, kailangan susulong ka. Kailangan mumunlad ka. Eka mo ang gakeni, kabang mabiyeta mo tintang pag-asa. Mekad kaya kayo po kami, anyang magaral kami, maglakad kami mo. Kaibat mig level up, mig bisikleta ko. Kaibat mig level up, mig tricycle kurgo. Kaibat mig level up, mig kalesa ko. Baloyo po rin kalesa. Ne, susulong mag level up tamo. Kaibat nanita, mig jeep ko. Kaibat nanita, mayari kami king seminaryo, ngeni pari na kami, mig level up kaya po.
Makanyan mo man king biyo, may kadanyang purmero at suko keng kubo. Kay ba't may rent kayong apartment, kay ba't may gobra kayo, aba, may kasali kayong gabon, kay ba't pepatalagad kong bale. Oy ni po physical, material. Makanyan muna naman keng spiritual. Dati mangurus kamo, ekaman mangadi, ekaman sisimba. Ngeni mangurus ka, mangadi na ka, mag-level up ka. Dati eka sisimba, ngeni po sisimba na. Mag-level up tamo po ne. Dati simba ka, eka makibat, eka mag-communion. Ngeni mag-communion na ka, ngeni makibat na ka. So kailangan po mag-level up tamo. Dati ang gamo kingkekang bale, mga di ka, kasisimba, ngeni kaya bemonoring pamilya mo, mag-level up tamo po. Dati kabubulan po tang sisimba ka, ngeni makibat ka, magkanta ka po. Mag-level up tamo po ne. So po tang sisimba tamo, kailangan makibat tamo. Ita pong makatamimi ka, lakang pakilam, ing ginuman tabi ke kayo, ko makibat. Anti mong sasabihan, Father, ala kong pakialam keka. Nya kailangan makibat tamo rin ang sabihan, mag-participate tamo keng misa. Alwa mo po'y kaming magmisa, itamo nga mag-participate tamo keng misa. Dati ita magkanta, ngayon magkanta kayo. Nya istong sisimba tamo mag-participate tamo po. Kayo sana'y marandam alwain choir. Keng pamagkanta, kayo po ing mararandam alwain choir. Paka-stress ko ne po, mararamdam pa mo rin den choir. Kailangan kayo po mag-level up tana. Amen? So makanyan po, kay ba't Bishop Ambu, meging cardinal ya, mig-level up ya. At kempong tutuking Domingo, magmisaya kaya betam. Nya keng tutuking Domingo ay Cardinal Ambo Damid, iya pong megong pisakeni. King kapamilatana o yan po mibalik ya iting shrine king Archdiocese. Nya adwan ko po inke kayong presensya. Pasalamatan tayo Cardinal Ambo, inga pong Ginoo siyempre. Nya mangumbira ko pa po. Dati kayong sisimba, ngayon tinakong kayabe. Managkat kayong sisimba. Makanyan munan po karing kaya katamang deacons, diakono lang ngayon. Kempong June 23, Irreverend Harold in Menaral Miordinaning Padi. Keng June 23 at 9 a.m. karin king Salapungan, Candaba. Nepo, so mag-level up nepo. Dati kening lele ko, ngeni ako nang magbaba. Potang miordinaning pari, iyan ang keni, milibe na kami, mag-level up yo. Makanyan po ne, Irreverend John, taga Lubawya, miordinaning man pari keng July 1. Nepo, niya magbalik laki ni, pari na la. Ngeni, sasaup la po keng shrine, anting diakono, pero potang miordinal la, ila na po ketang. Siyempre nga pong ginuya pong sentro, sana makanyan muna naman, kaya katamo keng spiritual abage, magobra tamo, niya po, be active in your faith. Be active, maging aktibo kayo. Panay ko pong sasabihan, King Holy Rosary, kailangan balang pamilya, king balang pamilya, agyang metong yamo susuyuya, king apong Ginoo. Mekad idadi o kay mami, pero mas masanding nung kayong may asawa, susuyo kayo. Pero mas masanding nung mabilog ka pamilya, susuyo ya king apong Ginoo. Kailangan mag-level up po in kakatamong kasalpantayanan. At itakin pa mag-level up, manaliwata mo aske, manaliwata manyo. We are being transfigured. Mamaliwata mo.
Jesus, pepakit ni kayang tagumpe, bayoing tagumpe, kasakitan pamo. Kasakitan. Nyay, papuntata mo po king Maleldo, kailangan abayan tayo Jesus, king kayang kasakitan at king kayang kamatayan. Ban kanita, makapakiabetam, king kayang tagumpe. Makanyan po yung biyatam ne. So, dagal po salamat kaya kayungan. Sana mangumbirata pa pong simba. Amen. Talakad tamo para king final blessing. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo. Ito ko'y laring buntok yo at manigapuking bendisyon ng Diyos. O Ginoo, bendisyonan mo laring talasal pantayan mo. Ipanigapumi kambering bendisyon na mandatila kapilanman at papanatilyan mo lang tapat king mayap abalita ning kabubugtungan mong anak. Ban panerang paninasan at katataulian kamtan ing ligaya ning leguan ape pakit na king mismong katawana king kapagmulalan ding apostol na itiyadwad mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuman tabi kaya kayo, at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at din kaya kayong pamilya, ingek pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, ing Santa Misa mi daon ne, umetana king kapayapan. Hosanan may krus tuki kakanaku, Hosanan may krus ang nakakulot mo, Nandeme Hosanan ikin ang krus, tuki kanaku aramanani mo, Nandeme Hosanan ikin ang krus, tuki kanaku arapat animu. Quaresma unening grasya, Quaresma yang ikapepay lasa, gawan mo lubot mo kibis ako, sopan mo ko kakung krus pusanan mo, lawan mo gulot mo kibis ako, sopan mo ko kakung krus pusanan mo.